jotono no ani channel lo ani friend no lam sobo tini bakhai tu mane ekdom moy jat tini ang video khaimane karon kha mi ang description or jakong post khajakong tini kaisa unbox khaine tumuka mobile tumuka subani bagai ke ani location ni bagai bani bagai tabo ang unboxing khaine sung tama jarongna murtalana kha ito mi ang je phumai mani mane ka Samsung 4GB RAM Samsung Galaxy M04 ito tabo ang phunai batong kurang nai ne mane 4GB RAM full display tunggot camera ingka 13+2 ingka back side ingka 5 ingka mone price lok sanai RAM ka 4GB RAM plus 8GB ingka price ka 13,499 battery tunggo 5,000 isme tabo unboxing kena phunai sinai ka nai tunggo unboxing kena pura mobile kena mobile sako long nai long perbaiki tawa sa nagrana ada kamera duta tunggu flashlight yang display kamera yang tunggu yang already sampaikan unboxing mereka unboxing penpora tunai yang tunggu charger charger type C deh type C no normal ya tahu normal maya type C ada headphone pura maya eka switch chrome ya na tahu pura merok cover lagai thai yang lagai nai futuro lagai nai itu pura lagai nai Samsung Galaxy tok switch clock rata